Ese nawe waba ujya wibaza impamvu ibi bihugu bikomeye cyane ku isi imbaraga nyinshi bizishyira mu kurema ibitwaro bya kirimbuzi kurenza uko bazishyira mu kwirinda ibyorezo ndetse n'ibiza nk'inkongi z'umuriro, indwara z'ibyorezo ndetse n'ibindi? Nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibisasu 2 byonyine byashyize akadomo ku ntambara ya kabiri y'isi yose. Ibi byasize bishimangiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika aricyo gihugu cya mbere ku isi gikomeye ku bijyanye n'igisirikare. Gusa ibi hari abadasiba kuvuga ko kwambura ubuzima Abayapani basaga 200,000 b'inzirakarengane biri mu biri kugaruka iki gihugu cya mbere cy'igihangange ku isi kiyobowe na Donald Trump. Ndabasuhuje, ndi Damolten, iyi ni Nice 10 TV. Kora subscribe, share, comment, igitekerezo, icyifuzo, ikibazo ndetse n'inyunganizi wabyandika muri comment. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashe ibisasu 2 kirimbuzi mu mijyi 2 y'Ubuyapani, ariyo Hiroshima ndetse no mu mujyi wa Nagasaki. Aha bwari bwo bwa mbere ibisasu bya kirimbuzi bikoreshejwe mu ntambara, ku buryo mu mujyi wa Hiroshima honyine habarirwa abantu basaga 70,000 ndetse n'ibihumbi 80 by'abantu bahise bitaba Imana igisasu kikimara guturika. Naho mu mujyi wa Nagasaki habarurwa abantu bari hagati y'ibihumbi 40 ndetse n'ibihumbi 75 bitabye Imana igisasu kikimara guturika. Kubera uburozi bakoze ibi bisasu kirimbuzi, abantu muri iyo mijyi yombi bakomeje kugenda bapfa bazize indwara nka kanseri, umutima ndetse no kwangirika k'uturemangingo ndangasano ibizwi nka ADN, ku buryo hari abana bavukaga muri icyo gihugu badafite muri zimwe mu ngingo z'umubiri. Yewe bamwe mu baturage bakomeje gutwika n'amaradiations y'ibyo bisasu, ku buryo uwo mwaka wagiye kurangira abantu basaga 200,000 bahasize ubuzima bazize ibyo bisasu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashe kuri Leta y'Ubuyapani. Nibyo wabyumvise neza, abantu basaga 200,000 bitabye Imana, abenshi 90% bari biganjemo inzirakarengane, abana, abagore ndetse n'abagabo badafite aho bahuriye n'intambara. Ku itariki 6 z'ukwa munani, aha hari mu 1945, indege yari ihetse cyiswe Little Boy, bisobanuye agahungu gato, yakirekuriye mu mujyi wa Hiroshima. Iki cyari igisasu gipima uburebure bwa metero 3 ndetse n'ibiro birenga toni 3 cyaturitse ku kigero cya toni 15,000 bya TNT. Bibutsa, TNT ni chemical compound yifashishwa kugira ngo haremwe iturika rihambaye. Iki gisasu cyasize uyu mujyi wa Hiroshima cyuhinduye amatongo. Nanone ku itariki 9 z'ukwa munani, ubwo ni nyuma gato y'iminsi 3 muri uwo mwaka n'ubundi, ikiswe Fatman, indege ya Boeing B-29 nacyo yakirekuriye mu rusisiro rw'umujyi wa Nagasaki. Iki nacyo cyapimaga toni hafi 5 ndetse n'uburebure bwa metero 3 cyaturitse ku kigero cya toni 21,000 bya TNT. Ibi nibyo byatumye Abayapani bamanika amaboko mu ntambara kubw'inzirakarengane z'abaturage b'icyo gihugu barimo bashira umunsi ku munsi. Kugeza ubu abenshi ntago bari gutinya kuvuga ko ibi byose ari byo biri kugaruka iki gihugu cy'igihangange cya mbere ku isi. Mbibutsa, iki gihugu cya mbere cy'igihangange ku isi kibasiwe n'inkongi y'umuriro ihambaye idasanzwe ihiritse iminsi 13 yose, na n'ubu ikaba igikomeje.
imaze kwangiza ibikorwa remezo byinshi muri uwo mujyi wa Los Angeles, ndetse n'abantu benshi bamaze kuhasiga ubuzima. Ese ubundi ibi bizarangira ryari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Inkunga y'amasengesho nicyo kintu cya mbere gisabwa kugira ngo icyo gihugu gikire. Iyo nkongi y'umuriro. Ndabashimiye mwe mwese mutega amatwi ibiganiro bya Nice 10 TV. Ndi Damoltin. Icyifuzo, inyunganizi, ikibazo n'igitekerezo byandike muri comment. Ndabashimiye mwe mwese mwakoze subscribe.